Hadian kejing kelakna UMDC ke Langrin, kene ke constituency kam shimla don shu yung nong mikmat Shaka Khasi Hills Autonomous District Council. Ke election MDC shitang samoy jong ke Langrin constituency kan salong hak arpo pratarik menta ubnai, bat kan saki ya kejing ya kun tang jong ki laingut ki kertong ki banyak kene long nong mikmat Shaka yeng dorbar tauan jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Kajing tap kerteng jongki kertong bakwa bani aireng hakani ki election kalau kutno akas ngi balang jong katayo bat haduk kani kesengi ke bakat do tang laingut ki kertong kilawan ban tap kerteng bat kini ki laingut ki de UMLA kathan ubani ne keseng United Democratic Party uba Pius Marwen uba kit borlang nongrem na keseng National People's Party bat uba Jotin Kardau Sau na keseng Congress. Kini ki kertong kilalit tap kerteng hak office jong ka returning officer haga district Southwest Khasi Hills hapreng kajing senran jong kinong elam bat kinong kershan. Laban kedua hang ni bayak election MDC shiteng samoy haga Langrin constituency lapan long namar kajing klakno jong MDC ke UDP uba Nasar Marwen haga senam balalek. Uba Nasar Marwen ula job iki election MDC haga senam arajar kat kendai da katwe hajar lai spa kat lai vote. Bat uba kit borlang nongrem jong keseng National People's Party ulawan baar bat ula yo prajar kendai spa ar pusau vote. Kajing tap vote akan iki election shiteng samoy kan long hak arpu praterik menta ubnai bat kajing nyo vote kan long hak alai terik ubnai leber. Nakaliang ka Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills kabadai ke returning officer. Kala pentip baka model code of conduct kala terika mardor hak district. Bat labat hak iki kertong bat kisang san pertai bikini ban vote renti yaki kendon jong ka model code of conduct. Hadu mentate nomor bafi nang ditang daki khidiat sengi benda kalian ngajong ngaruk ngampat tip nomor ngampat syong hang tu te ni jiksang ikwa hi kumba na kalian ka parti ngikwa bangin job ya kane kenang ba ngin yo beng ben sensyar hang te district council nomor ba kumpa PE ba war akin sistem ru na kalian district council sibun ba ki kam tiba ki penkela te ngangit skam buat na kalian ngajong ngaruk ngadon hi kita ka mensim kamtam ya ka disosil pil tapi kibun ba ki kam ba ya dai bat kiwe ki benta kamtam ha kini ki jok ki pasai ke ba benta ki yang tekho ya ka an jongi ki susurut kat bat ka soka Pabias bilang don jikaman yang menjob sub ini election nomor benta ka upor pilalong kum MLA ba na kalian ka jongi ba gaya ni bro keleng ke konsumsi bro kisakahi rasul no pojba kalong ba hadu menta dang ai yang ya kecing kensan ke bapura namar ba kumba itipi bana kalian ke partiru da ke besai ka banga ele eknik election da kinong ilam hi bro ba kipha biang yang banyele ya kenika by election ka ba daksa hakini ki senam gunung nganur ban ong mala bana sa simlakat kadis usul kuntola te ga bangi pa la pa kana ngum le tingi da ga bangi tikna ba unem dong spai spam jo bai balon jo ban bat ya kadis plan jo mesin sa kumbalong mantak long kadis usul ka pelong ka peli ban ban ipan ba ya ka akor ka basnu ya ka secara kada ban pa satai na gamta bani tawan klet ban ban yak ni spi kita kata bagi pen iya kastus bir ke bah snow nam taka politik taka jirang kaya ini skam bah da ka babrom ba ka berok makmat hang neru rum edingi di ubri dengan splen bar ba ko musnang ba ni krimen skam ban koi satai sepoi susul ban pen iya jirang nakon ba ka jirang principal kumbri bene apa parti masun tu bangila phai bang kongres lagi lah nang ram situ orang musim di jenis kam tam ti gi ba orang ba le bagi ong ba stage bu nadu mensyam ki don wila tap bu kita beta kongres si hadu unda yu men itu bala adab menen ka by election 2018 bau on 18 so long kandidat ngi la slightly change ka parti ta kada long kibri kita ya long kimban si biki thap mar ki bot yu sa long gon re kam sim kimdan la kata ban thap ya ta NPP ta kidang dan hi ka kongres kita dadu mentar ki sutanat ya kongres ni Badango, have you officially joined the Congress or you just support? No, I have just resigned on the people of
this man from the NPP, but I have not officially joined the Congress. But I have decided, after due consultation with my people, that I'm going to support Congress candidate Openly. But ni kung parti berapa ni don kata je lah berapa kilian lalu kisdong berapa tam hani don kat ke meli UDC pani ai mencium lang kandidat jungi bagi kit bok ro ya kandidat bagi push kata ko ju ko por ngi ke pat ki pai ba tam e ko ni ko por bagi don kam bani teli kum gaje bin riu bani i ki berapa ki baja ha ka keleng ju kari magani ka jing job jong ka ini ke by election apa rani kor kalau ngum kadak kesil mau pai ba itali ban ya dai dari projek contribution Te pi sengo kumno pi sengo kumba kane ka jingmi no jong badanggo ka tukan ketak na em ya ka parti. Ngah kejingat jong ahi ndon weru bre bulong indispensable. Mo namar kata ngah sejong. Ndam don we mi suwe. But ni stang ini ke parti hado bangin wan ka bor arpuf nem. Demata hang ni kumbon ong mo ke bangin man mengile ngim de yo than ke bot rai menta tu wile by election wile ba kiru nila de poi ko hajar ni Rajar kelas. dengan try gitu kinong kersian jongi kitin kinong rim jongi kinum ini mak ngatrai ni tweet nanti bagi job ini election. But habayale ke election te kanu ko judging ele ru nga tengah don bet jing kerben pan. Ya kun basa kapat. Timbangan ong ya kata karem ne ka job kata kalai tarik kansa patay